Sa arnayana, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na nandawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na belang tarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana simba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoy bitin bonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koe ongo na pakalele kani nonda tukutuku ena mbungi ende indai. Tauri baka na nonda lilu ni mata ni tu kana tauratiko na itutu baka presidendi vorenge mbani marama ebide na mbose ena kena tubo ka ataki na beka membaleta na mbose lebu ni COP23. Ena ndona besiko kina city lebu wa bon baka na nonda mata ni tu bunga na beba marautaki ka tiki ngani sa sanga ni vunau ena kena baluti na bebe sa uninraki. O kataletingana climate champion ka minista ni lenga tumbukoso ini serura tu kaliuta kana tabodi ni sasanga wakatokai na toso membaleta na visa uninraki na ngaunongo. Eratiki ni machi o kati waka beyond coach match na nonda ndau ni beito koni keira na mata na buku ni bebe sa uninraki na kena tegibutaki na mbose ni COP23 na mbongi ni kuwa mai chamani. Rauta ni rua samluka lima na undolu na liuna vanua baka itabi na machongo na sasanga ni kena baka leleitaki na baka ngataki ni waiwai na fossil fuel. Tukono alisi na dewa ni machongo na city level bon kama rautaki me baka ni ndomondua na liuna vanua na kena baka retaka na itukutuku ni beisa uninraki. Bunga sarnango ni sala na yasa ni city ongo bon songo na kena torubaki na machi lebu ndua na nonda burubura na buku ninraki beisau. Tumbu saratiko na ngaunongo na veitaubi ni colorectal cancer veir na tangane na nonda vanua. Tukuna na ipakalislesi ni Fiji Cancer Society kali turang ibiu ni sabola katalitiko ni veirau na iwiliwili ni mate na prostate cancer kena cancer ongo. Tukuna turang ibiu ni colorectal cancer cancer karoni buma na kete mai tamoda ni kuwa na ministry ni ngele na kena baka numi na Movember veir na nonda turanga katolu sanga bulu na ibakalislesi sa baka na nonda veito koni na kena baka edori na veba rara mataki membaleta na cancer na nonda vanua. Kina ngito na senga tiku ni baka itabi na sotsota ni veita ose na ose baka tokai na Who Shot the Barman na sotsota ni Melbourne Cup kana baka edori na singa ni mataka. Mai dava ikiri na vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri raunio na sema steseni na Radio Fiji 1 Keinambula FM ni voeding vinaka. Nimbula vinaka na yavangunga andi moala rarara na vika o tikongona tauna singa toka ando talisaka na vakaronga na Mbula FM namba 2 na sere. Ya dora cubuni kurna bili. Iborani batu kara hambara binaranga. Total takina na warronga na Mbula FM namba 2 na sere. Bula! Bula FM namba 2 na sere.